حفظ الإله كرامة لمحمد آباه أمجاد سردا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آلم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية حملتي بسيد العالمين وخير البرية قمرية وآن للزمان أن ينجلي علينا ودعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم واصبري سترون عليه داعي صلى الله على محمد ومعاني الإيمانية ثم خاطه بختم النبوة ختما ووزناه فرجها بألف من أمته الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على الأكمل الأوصاف من حال السباء أيام خديجة سيدات الوطنية فهباها من هبائه وافر الهباء وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وخذته الأريحية وبسط لها من رضائه ومعاني الإيمانية ثم خاطه بختم النبوة ختما وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه للهداية والأفضلية الذين بذلوكم لنا بالأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجى لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه الرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير فيها لآتية المر بالمحبة المولدية سيدنا جعفر من إلى البلد نسبته وحقق لنا الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله رسولنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Angkat kue. Mantap Anda. Oke, lanjut. يجدك يتيما فآوى ووجدك kemudian juga Muhammad Hatta SPDI,
sudah sah menjadi pasangan, ia ingin memperbaiki diri untuk belajar menjadi seorang wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang tidak sempurna sehingga merasa sempurna ketika Tuhan mentakdirkan kita hadir dalam kehidupannya. Nah, kitalah langit penaungnya. Jika istri ladang tanaman, kitalah pagar penjaganya. Jika istri adalah murid, kitalah pembimbingnya. Jika uruskannya. Pernikahan menyadarkan suami istri perlunya iman dan takwa untuk bersama meniti sabar dalam menggapai. Dalam keirisaman, dia ingin memperbaiki diri untuk belajar menjadi seorang pria yang soleh. Ia uruskannya. Pernikahan menyadarkan suami istri perlunya iman dan takwa untuk bersama meniti sabar dalam menggapai ridhonya. Ia ingin memperbaiki diri untuk belajar menjadi seorang wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang tidak sempurna sehingga merasa sempurna ketika Tuhan mentakdirkan kita hadir dalam kehidupannya. Ia ingin memperbaiki diri untuk belajar menjadi seorang wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang tidak sempurna sehingga merasa sempurna ketika Tuhan mentakdirkan kita hadir dalam kehidupannya. Ia ingin memperbaiki diri untuk belajar menjadi seorang wanita yang soleha. Ia adalah wanita yang tidak sempurna. Wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والصلاة والسلام على من قال. Yang kami hormati Ananda berdua, berarti Irfan sudah punya 4 orang tua sekarang. Di samping dengan Haji Tahir dengan Ibu tinggal di dalam kehidupan pribadi anak itu tidak ada, Pak. Makanya nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan. Karena dia melakukan ibadah sholat, sementara dia dipanggil oleh ibunya, Al-Halad, 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 dia nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Karena dia dalam sholat sunnah. Allah bisuhtil walidain. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddatan warahmah, yang pertama, tanamkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, perlakukan orang tua sebagai raja. Maka insya Allah akan terpenuhi dengan segala hajat dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang singkat yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.